Mba'e chapa, mba'etekóva, peina ñamoñepyrũjeýma ñane ñe'ẽ asãi Guarani ñane ñe'ẽ ko'ápe Pujoe Sãso, Radio Libre 1200 AM rupive, ko tembiapo og̃uahẽ PM Ateneo de Lengua y Cultura Guarani rupive. Jepiveguáicha oñepyrũvo ñane ñe'ẽ asãi rojeruréupa veteape g̃uarã peteĩ ára neporãmbajepéva, Tahenehẽ, Mborayhu, Arandu, Py'aguapýgui, Apãve ha Tekokatúgui. Péape akóinte roipotávopa veteape g̃uarã, peina iñapysẽ mbeguekatu ohohína peteĩ ára neporãmbajepéva, ikuarahýtava ha mba'e tuichavéva ikatúva jaikovejey peteĩ ára, upéicharamo pavetépe g̃uarã peteĩ maitei horyvéva. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Estamos empezando como cada sábado nuestro programa Guaraní Ñane Ñe'ẽ, aquí por Radio Libre, por la 1200 AM. Como siempre, les deseamos a todos una feliz jornada llena de amor, de sabiduría, de paz, de felicidad y de bienestar. Es lo que nosotros deseamos para todos ustedes en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Poteñara, bombo, japipambo, japi, araboí. Hoy es el sábado 7 de diciembre de 2019. Estamos en la víspera de la celebración religiosa cristiana católica más importante de nuestro país, que es la recordación del Día de la Virgen de Caacupé. Tupãsy Caacupé Ara. Péape ñahenonde'ávahína ko ág̃aguive ko arapukukue javeve ko'ápe pehendúta heta mba'ehína pe arehegua. Pe mba'e tuichavéva jépa aehaguéicha PM-pe arapyahu ñaneko'ẽhápe akóinte tekotevẽja aguyjeve me'ẽ he'ise dar gracias apea upéicharamo avei ape rojepokuaa jepémavekue ha akóinte rome'ẽ oraguije ko'ápe Pujoe Sãso Radio Libre motenondehárakuérape, mbo'ehára Katupyry, Benjamín Fernández Bogado, Kuñakarai Lisa Bogado ha opavete ápe omba'apóva Pujoe Sãso Radio Librepe, ápe umiarérape ápe Claudio Inoguepe, akóinte orepytyvõva ikatu hag̃uáicha osẽ'arapy ko tembiapo hérava upéicharamo Guarani Ñane Ñe'ẽ. Esta es una jornada muy especial, como todos sabemos, y les decía recién, estamos en la víspera de la celebración del Día de la Virgen de Caacupé, y como siempre una cantidad muy numerosa de gente que ya nos tocó ver recién a la avenida por la ruta 2, allí a la altura de Capiatá, San Lorenzo. Ya vimos gente caminando y lo hicieron de hecho ya ayer a la noche, y obviamente hoy entre seguramente el mediodía, la tarde y ni qué decir la noche, vamos a ser testigos como cada año de esas interminables colas, de esa caravana numerosísima de personas que acuden a agradecer a la Virgen de Caacupé. Estaba escuchando un dato con respecto a la cantidad de peregrinantes que se espera, y decían que estaría rondando las 1.300.000 personas, y siempre es una cifra bastante alta, muy numerosa, que obviamente le da un cariz muy especial a la celebración. Ya pide huecha en el coeno pijarebe cuacuaraopo y contajinape ñembo eguazube paípe pegua pisamos en ducata hina gemiandú a catuetingo anga o ñeego mando hasta mi ba'e ipona jaivaívareje oye juega coñane netame apisamos pea oijeta tapichao ñembo saco iba hina en catu hanguecha muaje a oyo pearaope hendo hanga peape ñembo eguazú jaikuaa haicha ko
arapuku llave javi con enamo javi sabeme heta tapicha oñemongueta haupekuéva aí peteĩ mba'e akóinte ikatu ajahechakuaa tupãsy ka'akupe ára omomba'apo heta tapichápe chipa oñemóva terere ha mba'e ohepyme'ẽva hetaite mba'e oĩhína peve hetaite iñemuhã oĩ tape rehe og̃uahẽhápe hikuái opavete umi oguatáva ha oñemũ ojogua hi'upyrã ojogua y ha ambue mba'e ajéva ha pechahápe avei oiko peteĩ pytyvõ heta tapichápe g̃uarã oĩ he'íva voi pechahápe ohoha omba'apo ha upekuévo ikatumaha ojapo Navidad rehegua ha año nuevo rehegua oĩ voi he'íva ajéva ha ambue mba'e avei pechahápe tekotevẽva umi oguata mbeguekatúva ohóhína oñeñangareko porã hoypuva'erã peángope mba'e ipohyvéahína pe kuarahy pytu ndajai'úiramo ikatu pechahágui ñanembohasa vai ha ikatu ñanembohasy upévare iporãva'erã javyraha y ñandepópe ha jai'u jahávohína ikatu hag̃uáichape ñanderete ipiro y pe'a ndoikoíramo ikatu ha'ehavy chapeẽme jahasa vai upépe oĩ avei umi oñeñangareko porãva'erã oguatakuévo oĩramo sapy'ánte hasykatuimívahína ikorasõ pereréva ha mba'umiápe avei iporãva'erã oñeñangareko ha aníte peichahápe ipy'arãgue hisehína castellanope apuro ani peichahágui og̃uahẽ pya'echevéigui oguata pya'eve ha pépe ani'ãnga ipy'aropu mba'e ha ohasa vaive miãmi mba'éngo hi'ã akóinte jareko ñande resa renondépe ikatu hag̃uáicha ñañeñangareko ha ñañangarekoái umi ñanendive ohóva ndive hetajey oĩ ohóva ipehẽngue ndive oĩ omendáva ména ha tembireko ha ména oĩ ohóva karai ita'ýra itajýra ndi kuñakarai memby kuimba'e memby kuña ndive ha upéva ojehu hag̃ua jéva tekotevẽ ñañangareko ojuhe pe'a hendu avei oje'e aníte peichahágui ñasẽtapégui térã jaiképe sapy'ánte oĩ ñanandy ha mba'e ha peichahápe oĩ oñemboja umi rupi oĩ heta mymbamimípe rupi ha ikatu añandejopi ha mba'e ani hag̃uápe ojehu upévare tekotevẽ ñañeñangareko ñandejehe ha ñañangareko ñande rapichakuérare oĩ avei heta ogueraha mitãmimíhina umiápe avei jajevure ani hag̃ua ombopohyeterei pe mitãjeguata ha oĩ ogueraha vai jiva'áre mitãra'y oĩ heta umi apytépe ajépa ohóva voi ohepyme'ẽ hag̃ua tupãsýme pe mba'e porã ojapova'ekue hese ha jepémo upéicha ha'ehavy chapeẽme tekotevẽ ñañangareko umi mitãmimíre oho sapy'áramo ñanendive iporãvéta voi peichahápe jahejáramo chupekuéra ogapýpe topytu'u hikuái ha upe aja ñande jaguata ha aníte peichahágui ñambohasa asy chupekuérape jeguatápe oiméramo jejapótapea jahupi ka'írõ ha mba'umi ajavyraha jahátama jaha pyharekue hendiekuéra aníte ñamboguata mombyryaterei peãngope iporã peichahápe jahechakuaami ojupe ha jaguata ha jaha ha ñag̃uahẽpe tupãsy rendápe ha aguyjeme'ẽ chupe ha ñañembo'e ajéva oĩ heta og̃uahẽvo ágape tupãsy ka'akupe rogaguasúpe tupão guasuete oĩ apépe ág̃a oñembo'epávo oho arakatuetépe tupãsy ikuápe epe oho hoy'u ojovahéi ha ombyaty'imi pe y ha ogueru ajépa ha ikatu peichahágui opuru hógape ha mba'e oĩ heta oĩ oguerúva peichahápe tataindýpe peguare avei oĩ oñongatúva ha oguerúva ha
ohasa sillave pecha oipuru imandu'ávo tupãsy rehe ha upéicha ñande jajuhúta heta tapicha ohóva ko árape ika'arútavapépe iko'ẽ hag̃uáicha ha mba'épe avei katu peichahápe jahechápe okarusu he'ise plaza hína okarusu ha pe plaza rupi ojeitývajépa oñeno pytu'uimi ha peichahápengo ko'ag̃uitépe heta tapicha oipuru pe piri ha piri áripe oñeno ha oĩ heta ñande rapicha ojapóva pe piri ha oguerahápe hepyme'ẽ hag̃ua avei katueteípe tupa ojerére jejuhútahína umi ñembosará mitãme g̃uarã kakuaape g̃uarã ohójepi ikalesitakuéra ha mba'e oĩveteipe ijerére ha peãngo akóinte japytu'u aja ñaha'ãrõ aja oĩ heta ohóva ñembohetia'eimi jepémo sapy'ánte hete hetymá ipyrasypájepa ohóva ta'imípe rupi ha oñeha'ã oñembohetia'e upéicharãmope mba'e guasyete heta ára oñemohẽrakua hakue mbeguekatúpe jahuvyty jahávo ha pe ajaikuaahína oĩhápe castellanope oñembohérava novenario pe'akue opa ha uperire katu oñepyrũtahínape oñembohérava oitava pepe oĩjeýta heta tapicha ohojeýta ágape oitava peve ajépa pepe ñembo'eguasúpe oikógueteihínape jehechakuaa jehecharamo tupãsy ka'akupépe oĩ heta mitã sapy'ánte mitãrusu kakuaáva sapy'ánte hi'aremiẽma karai tujami kuñakarai ohóva hendie oñemondéva tupãsýicha umiape oñembohérahína promesero heta peichahápe og̃uahẽva tupãsy rendápe péicha oi oñemondehápe ha ohechakuaa tupãsýme oaguyjeve me'ẽ chupe upevarengo jahecha peẽme iporãiténgo pe mba'e guasuete ojehu jave ha opavavetéva jaháva ka'akupépe ikatu hag̃uáicha jahasa porã ha ñame'ẽ ñande aguyje tupãsýme aníntei'ãnga peichahágui ka'urã térã omiámi mba'e naiporãi omía ojehu ñañeñangarekóvarã ñande rapichakuérare ápe mba'e jejapótaramo tuicha ñañopytyvõta ha tupãsy ohechakuaáne ñandéve.